Dan stomičara obeležavamo i u Srbiji 3. oktobra, to je u centru grada, kod Terazijske česme, u periodu od 10 do 16 časova. Davali smo osnovne informacije našim sugrađanima o stomi i delili naše dragocene iskustvo. Neki su se prvi put susreli jer nisu imali predstavu šta je stoma, kako živeti, kako se ponašati u sportu, u porodici, u braku. Dobili su najosnovnije informacije. Govorili smo o zdravim stilovima života. Bio nam je nutricionista koji je delio savjete.